This is African Sermon Central. Setimbutini la ebandleni Uplifting Family Church where we've invited tikhulumi noma tikhondi tethu taka Fire Kindling Prayer Warriors. Phambi kwami nginomfundisi, umfundisi Hlophe lo nguyena angumholi lesingathi nguyena hamba phambili la ka Fire Kindling Prayer Warriors. Ngicela ukuthi ngikubingelele mfundisi namhle ekuseni egameni la Jesu. Siyavusela mfundisi, siyavusela nabo bonke babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu mfundisi. Mfundisi kube sibusiso lesikhulu kuba nawe etimbotini. Kukhulu lala usichushise khona, uselekelele khona. Nceke yaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu lokusebenzise ngalendlela. Utsinze tindvu letijulile ebusuku mfundisi lengikhona nami nekuthi summarizer indlela uNkulunkulu akusebenzise ngayo. Mhlambe ukukhuluma nje kumlaleli kumbukeli lokwentekile wangabi khona la mhlambe isicephu lesifishane kulobeka ngekho kulomthandazo lamhle ebusuku. Yini mhlambe longayisho nje ukukhuluma few words mhlambe lokusasamari ngalomthandazo lesibe nawo lamhle ebusuku. Siyabonga mfundisi, kungaba kubonga kuphumelela kwalomthandazo nekuhanjelwa uNkulunkulu kakhulu kulomthandazo. Sibe nesikhathi lesihle kakhulu sichumana naNkulunkulu, so kungaba kubonga nje nekucela uNkulunkulu etimbutini ukuthi bantu abachubeke bamkhonde uNkulunkulu babe. Amen. Thank you so much babe. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Sifunze lokunyenti ezokhuluma ucala nje ushumayela ukuthi uNkulunkulu naka kuniketa iJericho before uwina iJericho ufuna ukuthi uwine tibonza and sakheke sichushiseke kakhulu mfundisi kuleyo message konke lobokukhuluma but ikakhulu kuleyo ngcingwana leyo mfundisi. Mhlambe asewuthi nje kafisha nakulelo point lelo uthi kuli summarizer babukele emakhaya labangakaze bathola lelithuba kuze batokujabulela nokuyobukela yonke leshumayelo. Amen. Siyabonga mfundisi, kungaba kugcizelela nje moya uNkulunkulu ukubekile lokuthi ungakhoni kungena iJericho uNkulunkulu la kubekele kiyo, kufuna overcome tibonzata yokucala ukuthi empilweni uke wathi lo munye kilo lonke live lesethembiso uNkulunkulu akuthembisa lona kunetichwaka takhona lafuna ukuthi uqale uti overcome. So besisho lokho ukuthi nje ungefiki lapha eJericho la kunetithembiso taNkulunkulu khona, la khona uNkulunkulu abeke into takho khona, la khona uNkulunkulu athi te zabula nakhona kubita ukuthi uqale udile with the walls of Jericho. Sithi nje nasempilweni ungakubambi lofuna ukubamba kunetibonza kunaletinthonga leti surround letintho letifunako in life, so deal with them first. Amen. Wow, thank you so much mfundisi. Thank you so much. Sibonga kakhulu babe uNkulunkulu la kwentile through you, sibusisekile silibandla and we are blessed as well sing African Sermon Central ngoba kunebantu labatayibukela inshumayelo cishe yonke la khona bethumayela khona tinceku taNkulunkulu. Qinisekisa ke ukuthi uyasubscribe on our YouTube channel utokwati ukuthi konke naku umfundisi la kusummarize ukuthi akuthola sekukonke ukwati ukuthi usitakala. Mfundisi siyabonga kakhulu ube sibusiso lesikhulu babe lamhle ebusuku uNkulunkulu akubusise baba. Amen. uNkulunkulu anibusise nonke babukele emakhaya. Nichubeke nilithame lelo hlelo la African Sermon. Amen. Amen. Thank you so much baba.